Vhunzhi ha vhathu vha dzhia uri arali na fhufha kha airplane i nṱha ha muya, fhethu hune na nga wela hone ni si pfhe u vhavha ndi maḓini. Fhedzi a si zwone, maḓini ni tou pfha u vhavha wese nga nṱhani ha uri luvhilo lune na vha ni khou gidima ngalo lwa 200 kilometer per hour lu ita uri maḓi ni tshi a rwa ni tou nga ni khou tou rwa tombo kana concrete. Arali vha na tshikhala kha vha wele fhethu hu no nga ligege. Musi vha tshi khou wela ligege, tsha u thoma ni tshi swika ligege a ri nga ḓo ni ṅwala thikhithi ngauri no swika no wa kha airplane nahone ni sina na ḽaisentse. Ri ḓo ni tendela na bambela kha saḽadi dza vhoriṋe dza u ḓifha dza nungunungu dzi kulaho na ino dzo yaho nga u fhambana, kana na dia tshiṅwi kha beef stew ya vhoriṋe i fareaho vhukuma ine i dzula i hone nahone yo lindela customer dzoṱhe. Zwiḽiwa zwashu a ri swai customer, ri ḓo vha sevhedza vhaḽa vha fura arali vha tshi khou ṱoḓa u dovha hafhu vha ḽa vha ya nga hangeini u dzhaiva.